بله تماشاوان نژاد دما خود دما وک بشک ج پیواژوی آشتی و چار سریه بشین کردولوژی دوان زانکویان ده هاتن وکرن کومه بحثا وان کر ایجار پشتی کو پیواژو تک چو تمام وان درچوین کجوان کالجین کردولوژی دردکون نها بیکارمانه دولت یانجی وزارتا پرورده در فتا کار بو وان درست ناکه اف خوندوان هدی یانجی اف درچو ایدی عاجز بونه بقوای کی نرازی در کتنه کولانان داخوازا دامزراندنه دکن جبوی چه گهیشته وی راده از ج زمانزان برز میکائیل بلبل بپرسم کو بخوشی یک ج دامزرینرین بشه کردولوژی بو ل زانینگه ها ارتوکلیه بخلوی داره درسین زمان کردیجی ددان یک ج ماموستین دست پیکی بو دم باش برز دم باشتر شود. بله هم آمیجویه که دست پی بکن جبوی چه مثلا ساله نزانم هجمار چنده کسی کو درد چن لجبوی چه دولت تنه یک دو یان سه کسان داد مزرینه چما گیشته وی راده ای؟ بله يعني وقت وجهي كلام كرد سالين 2012 بتايبتي 2012 سيزده ده بيواجهوية كشارسرية هبو اتمosfera كسياسية باش هبو دوی اتمosfera ده پیشا کردی هنه که هات فکرن بشن کردی هاتن دامزراندن بریا وی براستی هاتن دامزراندن لی 2012 ده بتايبتي بشن گیهاندن ماموسای کردی جی بود مثلا بتايبت لارتوقلیه زانینگاه مردینه از خوش ناوی قدروی دبوم ام بون شاهد گلک تشتا. بله. يعني زدتر يعني 1000 درسوية ماشي بون قاسي 1500 حب جوي برنامج ماموستي كردي جبلي ليسانسي يعني جبلي ليسانسي يعني تبي رامي جبينه كبو از خوش بجداري وي جبينه بوم يعني تقريبا 2012 بوم مستشارين وزارتي هاتن لقال ما اخفين. بله. ودمي اتمosfera باش بود دگو به هزار ماموسته کردیش مر لازمن و هم بگی هنن امیجی تاین کرنا وان امی چه بکن چاره سر بکن لی پشت رو کن دزانن روش خراب و حتی نها بقاسی آگاهیم بردست استاتستیک از بیشم يعني بيجن 1500 مزونين كردولوجي هنا ل 112 كستني حتى انا بجهبونه بله بيست جوانا 23 كس لهجه ازازكي 89 كس جي جبوا لهجه كرمانجي هاتنا تاين كرن بجه كرن ل جهه مخابني او جي جبر شرطين خراب يعني جناب وان 112 كساجي هن كسا بشاخه گوهرتي كردي درباسي برانشندن بونه بله جبر تایبتی وان 3-4 سال داوی که اتمسفر سیاسی گلکی خرابه تایبتی پشتی دربه 2016 يعني بله يعني مسألة سياسية أقولي فيها ببيجن مجد خست از بی بپرسم يعني پیشا کردی هات گرتن بله پیوستیا وزارت به کارمندین کرد نینه یان مسئله سیاسی اش بر وی که دانا مزرینن يعني هو دزانن ماموستاتيا كردي طلبك اوكي يعني طلبك سياسي مرفت كاري مصاب نرخينه كادرين دولت ودمه يعني هن كيدن آماده بون هن قافين جبو كردي باويجن لي بشتي ختمي يعني هم دزانن يعني بطايبتي بشتي 2015 و 2016 انا مبحث 112 ماموستايا كركو تاينا وان شي بيب برانيا وان 2014 15 16 يعني مثلا جبو ايصال جبو سال 2020 آذار اوكي یک ماموسته يعني یک ماموسته کردی کنتنجان هات فکرن یک جبو زازاکی یک جبو کرمانجی يعني هروها بروبلم قانوني جي يعني كردي چا هنكي اوكي موقت يعني بقانون المؤقت سا پیشای فکرن باوایکی اساسی پیشا کردی نه هات فکرن جبر چه بله يعني القانون هذا جوهرتين او كشينبون لازم كشينبون تاني وقت زمانين هرمي زمانين لوكال بوان خاله هنكي بيشاي فكرن يعني او سياسي ببراس اللي زانن اتمosfera انها حتى باش نبه
کادروین دولت نه آماده نجبویه یعنی. بله برز هون بخوای یک جوان ما مستیان بون و دمی لارتوکلیه و درس دادن. دما اف بش هاتن وکرن و گوت یعنی سوز دابون و گلک کسان دامزرینن در فتا کار پیدا بکن. او گوتن تنه یعنی او تشتید گوتن سوزین وان دگوتنه دابون یان تشتکی نویسکی جی هبو و که پیمان و که ببیجن لحف کرن سرچه اساسی اف بش وکرن اف قاس کس جه درچون نهاجی اف کس حمول مال خور و نشتینه بیکارن گلک جوان بونه جودکار گلک جوان دبیجن ام شوانتیه دکن یعنی جاره سریج بوی وی یکی چیه یعنی از بیجم 2012 ده وقتا دگوتن بحزار ماموسته کردی لازمن و آمادن تاین کرنا وان مثلا وان اگه بکن بجی بکن المکتبه وإذا ما وقت مقول يعني أتموسفيرك أو كابو ويعني أم خجي وقت ستافين أونيفرسيتي أم ندوي بوزيشنه كبون كبازاره كيف دولتي يربكن ياجي سوزاج وان بايك نيفيسكي بروتوكولا شيء بكن ليه أف شيء يعني بايك رسمي ما يوكي وقت أم بيجن تقابلي لباشور بيجن خندني بالا هي يعني بله وقت وزارتي خندني بالا يعني بيجن ما بوان أو شكر يعني ما أو برنامج بتشرشوا استشارة وان رفعوا يعني بشا ماموسته کردی یعنی از بیشم یعنی وقت ماسترک اصلا ماستری دم سالی که پرورده داوان و سرتیفیکا یک بی او آی وقت فرموله که حدیتن بی او آی بله یعنی از بیشم تو پروتکولک رسمی و بلگه نامه کسا او دنابر امتونه بله پر مثبت دپیوین ام دزان وانا گش گوهرین او کادروجی پشتی سیاست حشک بو ام یک جوان سرکار نام براستی يعني هون دزانن او وقتا استراتيجيه حكومتها دغهر كادري وانج دغهر يعني وقتا حشك دبي بروين حشكتي ننسر يعني هي وهي نابي افجه بو هن كيدن مثبت بو وزير بو بله هي وهي دمك كل تجاره كدن استراتيجي ورا غهرتن مثلا زمان كردي جاره كدن دفان كوليجان ده بخوندن گش ببه او کسی دردی چن بین دامزراندن هیویه که وها هیا اف نرازی بونا وان گنجان دکاره بگیجه انجامه که يعني الوقت شخصي فكرة خو بيجم تو نشانك مثبت خياناك براسلي چونكي او حشكبون بردوام الباكوري وليت وندزانن يعني او روشا سياستي خرابه بر خرابه روشا كردا بر خرابه عليه وكذا بهر اواي كردين يعني اختورين سياسيه كردا اختورين سوسيالي كردا صحه چاندي جيريش صحه چاندي كردا جدكن نه مثلا بارتيه كي دو بارتيه يعني باي كي گشتي زختين جران سر كردي هنا يعني مثلا ام شاهد سالين وان 2 سال داوود بتايبتي بله هن ما مسته جبرك الاودا ما مسته ام بكردي اخفين هاتن اخراج كرن هاتن او كرن مثلا هيفي استاذ ببيجم يعني اگر حكومت بگوهره کسین دنی آنا وک مخالفت از بیشم پارتیه نو اگونه مثلا کردی دتشته مثبت بیشن يعني بگو من گرک مرو بسکنی کا کنگی دوهره چه دوهره او مثلا چافدریه لأن تو يعني حتى 2023 حتى 2023 تو انتخابات يعني چه تهل بجارت تنانه بله وك شخصيه است هيفيه كي نابينم راستي يعني او اتموسفيرا سياسيه تو اشارتك تو نشانك وبگوهره دمك كند خوياناك يعني 2023 هل بجارتن انا بلكي او بگوهره بالبجارتن هنتش بگوهرن وده ما بلكي او كادروين نرمتر ورن يعني استراتيجيه دولتي بگوهره جبرك يعني ايه مخالفتها انها هين كدن راسيونال نزيكي مساله ده يعني في مساله مثلا زمان طيبتي مثلا جهه بخوجي يعني هنكي حشك دفان مثلا ليه دبي مثلا كردي ده هنقاف بين عبيتين مصاد بيجن يعني وك قطار از بيجم ليه تدي كرد يعني تو او كرداتنا يعني بيجم نهار طيبتي بس كردات ضعيفه اف انيشياتيف بله بريس اف انيشياتيفا كونها هاتيه اواكرن و نرازيبون نشان ده دکارن یانجی سری لوزارت پرورده ترکیه دانش برکو او کالج باوای کی فرمی گریدای وزارت پرورده نه و بکار بن انجام کی جی ورگرن اگر ناراضی بونا خو ببنه بر دری وزارت پرورده ترکیه يعني هيفي دكم كاربن او انيشياتيف باشه از خوان بيروست كم قالك خواندكارين من بلكي هولدانك باشه يعني انجام جدر كيف جدر نكيف براستي از نظام يعني او بتناسر خو اگر
هنک پارتیا و او که هفدیتنه باش بکن بلکی تشتک گوهرتنک بچوک بجی بلکی او که ببه بله لی یعنی گرک رایا گشتیا کرده آورجی هایوان مسئله هبن از تشتکی ببیجم مهمه بیا بله کرم مثلا راوست مرکزه که لیکولینه دوان سیچار هیوی داویده لیکولینک انکتک چه کربون مثلا د صنف 5 و 6 و 7 و 8 2 ساعت ما في كردي هي و درزا بجارته درزا كردي هي دوي ليكوليني دي خويا بو كشتدي هفته قال كرد لباكور او كان يعني هاي وانجتنا كنت مكتبين حكومي دي دولتي دي درزا بجارته يا كردي هي لازم هذه انسياتيف بانجي بارتيين سياسيه كرداجي بكن رايا قشتيا كرداجي بكن يعني او بخوجي ببدستك باش ك ببهيفيك خرتر جبو هولدان واني مهم انا يعني او هولدانك مهم بيغمان روجيفك باش شيبو لي يعني رايا كرديجي الفي مساله بر خودي درناك في بارتيين سياسي الفي مساله خودي درناك يعني خمساريه كجشتي هي يعني مرو بيجن زانم تشقاس راست بله خمساريه كجشتي هي بارتيا سردست لباكور از بيجم ودمه بويكوت كرن قلت بلا كسل نبجيره اویا پیشیا ارگومانی وان یوسا سیاسی هبون از نخوازم زیاده قالا مسئله سیاسی بکم لیوان لگور خو وسا دگو نهشتن یعنی بویکوت کرن که کسی نبجیرش بر که دگوتن اف درزا بجارته پیشیا درزا مافی زکماکی زمان پرورده زمان زکماکی بگیر ارگومانی کسا ضعیف بو بقناعتامه لیوان وسا کرن مخابن وسا کرن انا هنکی دن سستویه او بویکوت سستویه براستی انا دنگه خناکن يعني أبي إنسياتيفا وان خندكارين ما وان جاميرا لازم يعني بانجي وانجي بكن دوي أريد يعني مجن صندوقين دياربكر ميرديني الهرمي والتركي قشي بانجي صندوق بكن بارتية سياسية بكن أخطرين سوسيال سياسي أو بكن كل في مسألة أوجي تكفنا في مسألة بلكي بيتر أو ببه أف هولدان وان خرتر ببه هيفي احتمالا هيفي خرتر دركبي يعني گلکی سپاس برز میکائیل بلبل زمانزان ج آمده میوانی مبود همان دمیده ماموستتی گریه دما خود لزانکویا ارتوکلویا مردین دبشه کردولوژیه ده